Dobar dan. I da, kao što vidite. Danas igramo Snipers vs Thieves. Da, ljudi moji. I danas snimamo blogove, zamislite to. Filipe, molim te pojasni malo kako mi sad snimamo blogove, a to nije blog. Gameplay. Parku su uvijek snimamo blogove, okej? Da. Svi to znaju. I svi normalni ljudi, a mi nismo, sve u parku gameplayove, zamislite vi to. I to je mnogo pametno. Ima puno ljudi koji ti smetaju dok ti snimaš i onda A da mi ti smo useru genijalci. cijeli video i nadam se da se čuje audio inače. A mi smo najgori ljudi koji postoje Da. na svijetsko, pa niko I nam ne može uništiti Prije do nego što osim nas. počnemo, pokaži ljudima kartel naš. Znači ovako. Da, svi koji gledaju naše videe I koji su mogu ući u ovaj kartel koji zove Traktor 909. Samo neka vaše ime budu subscriberi i tako ćemo znati da ste to vi i da... Petra začepi. To što oni moraju pisati da su subscriberi, Filipe. Ako želite ovdje biti samo da znamo da ste vi, samo napišite Doge negdje u svojem imenu. Da, eto, to je bolje. Danas ćemo igrati ko Thief. Yeah. I svi znamo da je Filip najbolji na svijetu. Što Petar? Ne može... Petar to ne misli, ali Je. zato što je Petar ljubomoran. Je, to je totalno istina što sam govori, a ne može. Okej, kao što vidite imamo tim od 4 igrača. Koji su svi govno osim mene. Koji je totalno shit, Yeah. sve sam Filipa naravno. I danas, ljudi moji, smo u Kuć, vidite ga. Mi smo danas u crkvi. Da, Mi ćemo danas opljačkati crkvu. i molit ćemo se Bogu. Tako što opljačkamo crkvu. Da. Jer novac je zlo, pa mi iz crkve ćemo izvaditi svo zlo. Da. I tako Znači, svi to znaju. Tako da bismo trebali... Pošto je novac zlo, bit ćemo na dobroj listi, jer izvukli smo novac iz crkve. I dobit ćemo poklone od Djeda Mraza. Znači, izvadili smo svoj zlo iz crkve. Yeah. I to znači da smo sad Totalno. najbolji dječaci na svijetu. Da. Vidite da ovaj čovjek ljut na mene, pošto samo mene gađa. Da, i što dosta nepristojno njega. Što Da, će vrlo prvi nepristojno. snajper? Zašto? Ono je sam njega snajpao. Ne. Ne, on je takav idiot prema meni. Da. On je zločesti dečko. Da. Kako vidite, ja ću sad biti dijete. I ja sam sad mali dečko, ali još uvijek mogu raditi ono što rade veliki dečki. Da. Čekat ću da ovaj uzme to govno i sad krećem, jer ja sam veliki dečko. Shit. Je. To uspjeli smo. I Filipe, sve je kraj hajsta. Reci ljudima što moraju očekivati u daljnjim videima. Gledajte, Paladins. Kopiju Overwatcha, koji ćemo ja i Filip snimat. I Miroš Zajč Katalisto. Super, imaš baš neki engleski naglasak. Katalisto. Katalisto, Katalisto, da. To je to dobro. I nadam se da nećete ovo raditi kod kuće, ovako snimat video dok ste vani. Da, zato što to samo radi idioti, Zato što svi ljudi mi u smo veliki parku, idioti. svi ljudi u parku vam seru video. Tako da molim vas, ne pokušavajte ovo Da, kući. to ne bi trebalo raditi. Don't try this home. Don't try this at home. Da, tako da molim vas ljudi. Čekaj, kako mi možemo isprobati snimati u parku kod kuće? Zato što oni, na primjer, subscriberi, ja moj prijatelj koji se saboje iz Rijeke. I Rijeka mu je kuća kao. Sorry, ovo sam glupa rekao, bre, stvarno, ljudi se normalno. Baraj ljudi. Ok, ista mapa, zamisli ti to, ko sreća. Ne možeš vjerovat. Ajmo opet da nam Djeda Mraz da novce. Da, Želimo da nam Djeda Mraz da zlo. zapravo, Bog je zapravo moj prijatelj. Jesus Znaš is a kako- friend. Jesus is my friend. Oh. Ok, idemo. Vadimo zlo. Ok. Svo zlo u će ovom ispasti. videu U ovom videu smo mi totalno glupi. Totalno snimamo video u parku, tako da Filipe, to je to. Totalno više smo zmunjeni sad. A ja se pretvaram da sam malo dječak zato što se mogu smanjiti. Idemo vodka za malog dječaka. Ova dječja vodka, samo da kažemo, ovo je bezalkoholna vodka. Znači, djeca ovo smiju piti. Da, i marka će vam biti cenzurirana, tako da ne hejtemo nikoga. Tako Da, Filipe? mi nećemo hejta vodku. Da, Vodka je najbolja. Tako da Evo, i pijem. Znači, vjerojatno ste vidjeli svi. I mi sebi dajemo adrenalin, samo vam kažemo. Znači, ali ovo je dječji adrenalin. ta vodka se zove Red Bull. Ako niste mogli to cenzurirati.
kao što vidite, imamo onoga glupana u timu. Filipe, Koji ima masku od pande. što bi htio komentirat za njegovu masku i za njegovo prokleto igranje? A htio bi reći da on panda. Ok onda, Filipe, to je Jer to. on je prokleta panda. To je to, stiče Filipa, stvarno, pokazuje sve svoje. Pando jedno. Požuri se više, Pando. Ok, mislim da će izgubiti Filipa. Pando, jesi ti možda glupa? Čekaj, znam, čekaj. Madeo i čekaj, i yeah. Shit, da možemo to poslati, yeah. Ajmo po novce svoje. Ajde, Pando! Panda je uspjela, samo stita Filipe. Kako su one okretne i pokretne? Nisam znao. Da. I ukrali smo koliko, Filipe? 14.000 kuna. Koliko ćeš meni dati? 14.000 lipa. Koliko ćeš dati meni, ako hoćeš da sebi? 5 kuna. A sebi će dati $1.000. Vidite ljudi, kako je on... Tako je... Ja sam tako drag. On je moj novi Isuse. I level upali smo, zamisli. Za naše sabove smo level upali. Baš lijepo. I da. To je uglavnom to. Kao što Htio bih vas vidite. pozdraviti. Stavite dođu ima ako želite ući u klan. Klan se zove Traktor 909. I sabajte se i lajkajte, šerajte, radite što hoćete s ovim videom. Bye, bye, Ćao. bye.